nukallimuhum edaba mistakunna wahaka dakkan ek kirate ki anek kirati taklimuhum edaba mistakunge gaga fahaga jahane edaba bes kamenu kuran tim pahar nukunnan ka vida mi dannabe kalu vidalwani tintanako edaba fahaga jala wadani ege fon ekokon ekok ya kafir ya muslimi kafir ke muslimi ko buliye pusnana ero engen kafir na muslimuna faraqo den ege foga mi hulan kolum irwaran ma rasul hadis kan tawba ge dor bandu ye den we vene tawba ege kurin tawba miheku tawba amvi iru arasiya den tawba iru eruma ek komistakun tawba wan tele poli ganna ne den hi saunge tawba ge dor bandu den we den ege foga mi nokunnani mi duntake seturi ganna mulitana den me tintanakum bin adiyad dane Arabikarin Mashriqum Maghribum ege foga rasul hadis koroni Yaman paratum nukunnani alifangade e alifanga no mistakum fastamum lawum gendani Sham kare adiwale e Syria Palestine sabu uriha men emi mistakum kaannoni aram kolle madukolle ma alifanga no maduwan hama nimunima me kamen nimunima alifanga no fastamum paran maduwam hin andala gos uriha men Sham kare me ekkurani etanuga taalafi fumale emima me ms muratama aden ege foga annan warak gada bin helumen en ishara ka Allah taala Qur'an gangoni inna zalzalata saati shay'un nadim qiyamat ke bin helumen ki warak baru gada bin helumen ke yawma tarawnaha tazhal kullu murdiyatin amma urbiyat edu e bin helum anna hindu darinna kirde main emihunge darimmatin handanne tene mawanan henunge darivettigen dane watarannasa sukara yewani mistagun me maswefa tibene mama hum bisukar asluge maswefa bay nune yeki walakin azab Allah shadiden sandan gora Allah taala azab war farwade umme bingelum ne wegen den porotama taala tin kummal Allah taala yang ishara ko angwani wanufiha fi suri fafazi amam fi samawati mam fi dar porotama taala kummale ve indu me bimmati gawa hurihan birugannane illa man sha Allah ebbe fiya Allah taala edodigin sobe e shahidun kamuga sedan malaika bekalun kamuga sedan nabin kamuga sedan ei nabin ves asluga me shahidun nan Allah taala angone shahidun ki dirti bi baike ehema egwane ke ho maru emunna shahidun ne mi kiyaniye Allah taala mana ko poti Allah taala mawga jihad wanunna maru fami hunde bunu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah ama tiba nuka nukiya se maru fami ke Allah taala ge mawga shahid wanun ehmege hunna shahidun ne halu Pertama taala firman malu maikom mistakum biru gannan. Den kitan ahar komen komme 40 ke mudde tene 40 dos komme 40 ahar komen nenge. Abu Hurairah vidalne tiwanka lepana krisne nenge. Den devana taala firman malu Allah taala angone wanu ke pistori. Fasaiga mam samawati mam fillah. Devana taala firman malu hindu bimati gawa huriha isse maro ge hiya. Illa man sha Allah ebbe fiyawa. E Jibril ke fan Israfil ke fan Mikail ke fan den Allah taala arshufullah tibba am malaika bekalu malakul maut uriha me maro ma Allah taala malakul maut angane malakul maut e mihar komben hiye duniya diliti malakul maut vidalo ani adwa bodu keras kala ko timan kale fana Israfil Jibril Mikail ke fana den me Allah taala arshufullah tibba am malaika bekalne e Allah taala angane fahar bekalaka maro mun ay sem from Israfil ke fanu gapulum taala fili atle ve Israfil ke fan taala fili fumale fan den ege foga me Allah taala angane malakul maut mihar dirtibi kombe he Allah taala angala denodi gemman malakul maut idalana hadda bod kar kya tiwan kale fanu kayye Allah taala angane kale fanu marwan jen marwase maruma fahu den Allah taala angane limanil mulkul yawmi takunne den bune bala hikagum hiye veri kambani Allah taala amille jawab devani lillahi alwahidul qahhar Allah taala she kada kirtiwantaras kalange she veri kambani den ege foga Allah taala bin badal qurban yang isara ko Allah taala angoni yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi edon timang Allah taala mi bin hem bimaka badal qurban komme ges bin Allah taala badal qurban evimeki evime gafaave ko fa bimenno den ege foga Allah taala mati ware vesto mai ko mi songe mi hastauga mastaka isi jehem peshe den hama kurige tartibu malakul maut Israfil egotan ay suriya malaika waake ki Jibril ke fana malaika bekal diru mafahu Allah taala Israfil ke fana talafil dev mafang wani fumale wa den tin man talafil fumale en ishara ko Allah taala ngoni wanufiga fi suri fa idahum min al ajdasi ila rabbihim yansilun talafil fumale ni tabun gabru nukunna ne kiriki fa idahum min al ajdasi ila rabbihim yansil Allah taala hadrat damfaran emihum bunane qalu ya wailana man basana hoya mis bunane gote de bay fiya ei ebbeki me bayin hadis tawgan ebbeki me hajjat daru marwan emihum rasul hadis turan kiyametun teduani labbaik allahumma labbaik yamun
අනෙබ්බේකෝ දන්නබේකල විදාලන්නේ ඒ බංගිගවා මිහුන්නේ එමු බංගිගවා ලතුගේ විදේක මේ කණ්ඩේලිකින් සොයි හදීසෙන් අයිස් පගන්න දන්නබේකල විදාලවා den me horiyames burani qalu ya wailana man ba'athana min marqadina harmenna hori tame ki bodukama e man ba'athana min marqad harmen nidavati vitanu mi hele uniko mi hele vi kaaku inge komme ke insanu maroi gendani maroi gen rasul hadis kana waluluma ekko malaike bekalum annane suwal kuram manna kir munkar ege sifan malaike bekalum sifa rasul hadis kurabani kalu kulage no kulaya kalu kulage war gada debe kala kasewan komme sebe kalum ay suwal kurabani insana ya me hedde farata begutun rasula begun dina begutun sual kurma fo jawab devejji ya rasul hadis koroni sorugiya dimai ni ene taka doren huluwale be enduna haviru ene sorugege miru hay kiyanna ene jawab nu devejji narakya dimalun doren huluwale enduna haviru ene ege undugu fenna ege ishara ko fa gabruge azab ishara ko fa Allah taala ngone annar yu'raduna alayha wuduman washiya wa yawma taqumu sa enduna haviru firona enege adalifanu ende wa yawma taqumu sa qiyam raim wahindu adfilu ala firona gune vene firona aluge mihu narakya waddawa komme me insana baduluma fahu insana ge amal hisabun uttun den Allah taala sual kuroma fa kamiyaba mihu ulen haramga ene gabru me තනවස් කොල්ල වෙන. අද එන උපලු ගවඩේනි. දැන් බයිදන්න බේකලු මිදාලෝනි. ඒ හිසාබුන් මේ මලායික බේකලු එනගේ රූහ කරත මලායික බේකලු ගෙන්නවනේ මච්චා. මච්චාගෙන් මුස අල්ලාහ් තාලා මේ පහම් පොනුවානි තිරියෝ පොනෝ පො දෙන් දෙවන මේ වාගේ දෙවන රූහ මේ ගෙන්දෝම පො දෙන් තිරියන් අයිස් දෙන් එන ගාසි ගන්න බෙදුනේ දෙවන මේ සුවාල් කර මලායික බේකලු මන්නානි. දැන් ඒක පො ගබරුගේ අසාබ් දෙමුන් දානි ගබරුගේ අසාබ් රසූල් හදිස් කරන්නේ එම්මේ බොඩු එක්කමකි මේ libe kantatta ugeterega pudakam diyum rakka teri novum den devodu mi wara waruga de gaburu azab liben kamikan kamun sala asluga mihun mi wara pudakam ekkam dekene ennam vesmi gaburu azab liunga emme bodu dekanta ugeterega himene dekanta mi ehema devodu igennuwane gaburu azab rakka teri mi kantatta kon rakka teri wanjene pudakam diyum rakka teri wanjene gayan echi vistigen da goskennuwane rasul hadis koro bani saud muni muazu mi avhar video Allah taala arush ufalum Allah taala hazrat saud wada ganna mati ufalum heligenne diye min gaburu mi wallangen de viru munafiqu mi bunani babilase saud muni muazu ke luikam enge itta tagun taw je mi nona rasul hadis kore munafiqun tihen nobanaje saud ke sando upulla wagen tibbe malaike bekalunne ekam saud muni muaza be utan rasul hadis koro bani miha ku gaburu ge azabun salam evanam saud salam bihe mi saud muni muaza rasul es pahar fitkale une es pahar fitkane kahita dan es parada nukumege den ege foga pula vejje kaburu den saud ke ege pakun nuli bene azab rasul hadis koro bani mi sahaba midalwani ei saud daturuga bay paharu kudakam giun rakka teri nueve ti bi ko teke engeta ema gaburu azab salam mettaka mi dekante uge itura tabar sure hitun das koranjen rasul hadis koroni tabar sure ei gaburu ge azab salam qur'an tike marwa aru hituga hunnan jene tabar sure eru iran kore salam evan komme den miharu horiya walleon fo den mi gabu mi qiyamata hame dan den undagulu gola mi undaguluga mi fasiyaga gola mi fasiyaga emi humaruma fo qur'an faida engei mi daringe dua sodebak kurum emi hunnan hajju kurum mi dua darin nona ehmiha ko es dua ko fiya rangalwane den mi gaburu guruwan kiyuma behegutun danna bekalum onnani debassega bekalum vidaloni guruwan kiwiya sawab libene ane bekalum vidaloni emihunge darinlam wa kiyate darinlam wa kiyu munne rangalwane kommege rasulage dostoro ekame sabitennu sahabainge dostoro sabitennu enne sahabainge fahon ay bayemihun ko foi ekame ehima guruwan kiyu marangalennu kuriyas danna bekalun balaha ma bodu masalenu jen rangali sodogak kurum emihunge fanato emihunataka dua kurum hajju kurum mikal sabidu fa kantatta kurun rangali den komme ka suriya men nukuti gaburu siman salati sumelu makko nukutumo rasul hadis korone mahshar ge bimam huriya men dar baymi hun dani hingase ane baymi hun dani sawa komme asmati ge nuni jamali ge mati ge ane baymi hun dani ekol kolune sahabain denni hadda bod koras ka Allah ge rasul ekol kolun kinen hiye hingani rasul hadis korvi saamacha mi hinguma kulada mi wahage kuladumanta wadigin aras kalange mihoke ekol kolu hingam vese unda upulu wadigin wakame nune kalange baymi hun dani gotashi go suriya mi mahshar ge maidana evvi evuma fahu irun nani warakari ge rasul hadis kana waram hunwane arushinge darun hiyali beni haybattarike be ka rasul hadis korone haybattariki number 1 me adulu insaf very
नंबर दें अल्लाह ताला टका रट्टी विगिन उले देमिहो एमी हुन्ने की दुनियावी फायदा बेनु नुजे हमें एक को हार बलालन दियो एको कनिक नसेह दिनु बदल वेला फरंगलंग उलेशे एको तबुनेलो दुनिया की फायदा करनु मी देमी हुन्ने लिबेन तिम्मन में की जुवान दोस्तर अलकम गावले एमी अबदुस जुवान दोस्तर अलकम कोले अबदु मिस्कितन अराहिमा मिस्कितुन सेबी में सेमुम के हिंगोन्ना अबदुस मिस्कित दियो द अंगिनु मेजिया वहा के कोमे मिस्कित दियो लाजिमेन्नो मी नमाज के मतिन हंदाम बाटा के रंगल वाहने कीवनी देन फसवने मियोलेन सोदगा कुरारो वर सिरुन सोदगा कुरान गेनी अतुलानिस कुरान कनातुन कुरा सोदगा वात बिस इंगी गनवानी हासिरुन में देन मियोलेनी मी मुहिम कंतते की आदेन अदी उलेन एकनी हुरे अल्लाह ताला देके बिरुन रोमी मिमी उन्नोस मी अफसी के दहु हियलुम हिया